Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo popričati o trenutnom stanju na tržištu nafte, a prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom. Pa ako vas zanima, imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat i pristup našoj zajednici gdje se družimo, dobivate i pristup alatima kao što su Fastgraphs, Seeking Alpha i po novom CNBC Pro. Također zapratite Instagram kojeg sam pokrenuo, zove se Financije i samo financije, sve zajedno napisano. I možemo lagano krenuti s videom. Vjerujem da svi više manje iz dana u dan ste na neki način uključeni u sve ovo što se događa, pa pratite i što se događa sa cijenom nafte. Evo, trenutno je ona ispod $100, na 98 smo, praktički danima cijena nafte i ne mrda, zapravo smo tu negdje stalno oko $100. U jednom trenutku, tad sam još objavio onaj prvi video o trenutnom stanju na ovom tržištu, u jednom trenutku je nafta skočila na $120, međutim tad se sve to jako brzo spustilo, stabiliziralo jer su tada krenule i one prve najave o stabilizaciji tržišta na način da će se pustiti rekordne rezerve nafte kako bi se utjecalo na to da ima dovoljno nafte na tržištu i da cijena padne, da ne ide odmah ne znam nija koliko visoko. To je imalo pozitivan učinak, dakle cijena nafte nije nastavila divljati, ali se i dalje nalazi na poprilično visokih $100 po barelu, dok smo evo prije svega nekoliko tjedana bili na $60 i praktički nitko nije razmišljao o tome da bi cijena nafte mogla ovoliko narasti i predstavljati ovakav problem ne samo za Europu, ne samo za Ameriku, nego u biti za cijeli svijet, za globalnu ekonomiju. Zanimljiv članak je iskočio na CNBC-u da bi cijena nafte mogla doći i do $166 po barelu. Sve ovisi o tome naravno što će se dalje događati na tržištu. Zašto su sad oni rekli da bi nafta mogla biti toliko visoka? Zato što je na tržištu nafte u Dubaju jedan barel nafte došao do $150, dakle tolika je bila postignuta cijena. I zašto se gleda konkretno cijena u Dubaju? Zato što su oni najbliže tom problemu u Iranu i oni bi mogli poslužiti kao neka svojevrsna polazišna točka od koje bi se moglo gledati zapravo i reći koliko bi nafta mogla koštati i ovdje kod nas, odnosno na globalnom svjetskom tržištu. Iako je ovo što sam vam pokazao malo prije na grafu, nafta tu negdje oko $100, nije to baš tako na svakom tržištu. Evo, sve naravno ovisi o tome gdje se tko nalazi. U Dubaju na njihovom tržištu cijena nafte je dosegnula $150, naravno sve to zbog ovih ratnih sukoba, zbog blokade Hormuškog tjesnaca. Sad je pitanje koliko će to potrajati, naravno nije u interesu ni Iranu, ni Americi, ni Europi da sve to skupa potraje ne znam nija koliko dugo. Prvo, ajmo govoriti o zapadnoj Europi, o Americi. Nikome ne paše visoka cijena nafte zato što će to uzrokovati jako velik skok inflacije. Nitko sada ne želi inflaciju nakon što smo ju jedva preživjeli nakon korone. Svi su se ekonomski stručnjaci mučili kako da ovladaju zapravo tom inflacijom, kako da se postigne to da utjecaji na ekonomiju budu što manji, da kroz sve to prođemo što bezbolnije. Naravno nije bilo bezbolno, ali smo nekako prošli i svijet je to progutao. Međutim, evo sad odmah nakon što smo prošli to, sad bi trebali opet proći kroz istu tu priču, možda čak i još snažniju, budući da evo konkretno uzrok inflacije bi mogla biti upravo ta visoka cijena nafte.
Sad, kao što sam rekao, znači za zapadnu Europu, za cijeli svijet generalno, ne odgovara im ta visoka cijena nafte zbog povećanih cijena, zbog inflacije, jer kad nafta raste, rastu svi troškovi, sve usluge, svi proizvodi, jer nafta je za sve potrebna. Ako nije direktno potrebna u proizvodnji, potrebna je za prijevoz toga. Tako da, generalno, dosta nam se toga na ovom svijetu vrti upravo oko cijene nafte. S druge strane, naravno, ni Iranu se ne isplati da ovo sve potraje, budući da je njima gotovo polovica prihoda državnog proračuna upravo došla od nafte. Oni trenutno prodaju tu naftu nekim okolnim kanalima, prodaju naftu Kinezima. Naravno, Kinezi kao pravi prijatelji Irana kupuju to po debelo sniženoj cijeni. Koriste oni priliku, naravno, zašto i ne bi. I eto, Iran isto tako ima sada zapravo poprilično nezavidnu situaciju. Da, možete vi reći, oni su takvi fanatici, oni će rađe biti gladni i žedni nego pustiti da sve to prođe. Vrlo je tanka linija između toga da jedan takav narod podržava svoju vlast i da onda nakon nekog vremena shvati, pa mi smo stvarno gladni i žedni, mi to ipak ne želimo, dajte nam nekog drugog da nas vodi, dajte da se dogovorimo s Amerikancima, iako smo do prije par dana tvrdili da smo najveći neprijatelji, ali jednostavno stanje u ekonomiji koje je i tamo stvarno očajno, može biti još očajnije, što bi moglo ljude dovesti do toga da promjene svoje mišljenje o vladajućima. Tako da, kao što sam rekao, unatoč tome što se čini da je trenutno tu dosta ljudi koji podržavaju vlast, vrlo lako ti isti ljudi onda mogu biti i najveći protivnici te vlasti. To se naravno Irancima koji su upravo u tim vladajućim strukturama naravno ne sviđa i zato će i njima biti u interesu da do dogovora čim prije dođe. Evo, već su se i pojavile ove priče da neki plaćaju Irancima $2 milijuna kako bi taj brod, tanker, prošao kroz Hormuz. Neki su to platili, neki nisu. To je po meni početak. Vrlo brzo će morati uslijediti nekakav dogovor. Morat će Iranci početi propuštati brodove kroz Hormuški tjesnac. Naravno, njima dosta i robe dolazi u Iran, ne samo nafte, nego pričamo i o nekim stvarima koje su njima bitne za funkcioniranje države u cijelosti. Isto tako, znate i sami koliko ovaj rat, sukob košta. Neki kažu da Irance košta puno manje, međutim, kad pogledamo svu tu infrastrukturu koja je uništena i tako dalje, i oni su jako pogođeni. Nije im u interesu definitivno da se ovo nastavi i ovo ih je dosta oštetilo, dosta ekonomski unazadilo. Pogledajte samo kako je stanje po pitanju inflacije tamo, kako je stanje po pitanju kašnjenja plaća, recimo, ljudi koji su tamo na državnom proračunu i tako dalje. Naravno, vojsci plaće ne kasne, ali bi se jako lako moglo dogoditi i da i tamo počnu kasniti plaće zbog upravo ovih problema, jer ako država nema novca ni za koga. Tako da, zbog toga, kao što sam rekao, vrlo brzo ti ljudi koji su lojalni mogu postati nelojalni, mogu preći na drugu stranu, na stranu oporbe, kako god, i zahtijevati da se neke stvari promjene. Ko zna koliko će ovo još potrajati. Evo, neka predviđanja su da bi nafta već idući mjesec mogla biti na $180, znači gotovo duplo u odnosu na trenutnu cijenu. Sve ovisi koliko će ovo potrajati, kakve će biti posljedice, hoće li biti nekakvih dodatnih uništavanja naftne infrastrukture, bilo u Iranu ili u nekim drugim okolnim zemljama. Sve to ima utjecaja, ali isto tako jedna stvar je vrlo bitna. Kako je cijena narasla u jednom danu sa 60 i nešto dolara na gotovo preko $100, evo pogledajte ovo, u svega par dana smo došli na toliko visoku cijenu. U isto tako nekoliko dana cijena se može i vratiti ukoliko dođe do dogovora. Ljudi kao da zaboravljaju na tu mogućnost, kao da se pripremaju da je ova trenutna situacija praktički normalna i da će to potrajati zauvijek. Međutim, kao što sam rekao, da
dakle ovakve stvari su nažalost na tržištu nafte poprilično česte, uvijek ima takvih nekakvih događaja. Sjetite se i početka rata u Ukrajini kad je isto tako cijena nafte podivljala, vrlo brzo se smirila, sad se isto to dogodilo, ne kažem da će se vrlo brzo nafta spustiti i u ovom slučaju, ne mora biti tako, ali isto tako postoji ta mogućnost. Dakle, ništa ne treba odmah otkloniti kao nemoguće, sve je moguće, sve opcije su na stolu. Možda se sutra Trump dogovori sa novim vodstvom Irana, možda ne, možda nastane takav sukob kakvog nitko nije zamislio. Puno stvari je moguće, ali svakako uvijek ja se nadam najboljem, vjerujem da i većina vas isto tako razmišlja. Tako da evo, ovo je sada bio neki moj kratki pregled trenutnog stanja na tržištu nafte. Naravno, obavještavat ću vas i o svemu drugome što će se dalje događati. Na vama je kao i uvijek samo da pratite. Prije nego što završim video, još vas jednom pozivam da zapratite Instagram Financije i Samo Financije. I to je bilo sve od mene za danas, nadam se da sam dao korisne informacije, svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje, lajkajte video, pretplatite se na kanal i pridružite nam se u Discord chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.